Na zadnjem susretu Kabineta čuda, prvom susretu nakon ljeta, čitali smo roman Andreja Nikolaidisa Mađarska rečenica. Izdao ga je naklada Jesenski Turk 2017. godine. Nikolaidis je književnik i novinar, napisao je nagrađeni roman Sin. Ali ja sam baš željela da čitamo Mađarsku rečenicu zato što je to vrlo specifičan roman. To je roman koji se cijeli događa u jednoj jedinoj rečenici. Napisan je jako poetskim stilom i govori o jednom umjetniku i njegovom alter egu kojem je uzor Walter Benjamin. Ta okosnica radnje ili povod za radnju, autor ju je iskoristio da bi tekst napunio brojnim usputnostima i zapravo i velikim filozofskim pitanjima na koje ne daje odgovore, nego ih koristi kao povod za sumišljenje sa čitateljem. Pa tako će se u tekstu naći promišljanja o prirodi dijaloga. Autor se pita može li dijalog stvarno riješiti sukobe ili ih samo produbljuje. Razmišlja o prirodi izbjeglištva, o samoj prirodi koja je uvijek nasilna. On kaže nezamisliva brutalna mašina koja ide protiv intelekta, o dekadentnosti Europe, o angažiranoj umjetnosti i svidjelo mi se kako govori o administrativnom jeziku Europske unije za koji kaže da se pretvorio u antijezik koji uopće ne prenosi poruke. Razgovarali smo o tome jesu li ovo prevelike teme da bi ih ovako kratki roman samo naznačio, imali previše tema u ovako kratkom tekstu, ali ja nekako mislim da je to baš funkcija filozofskih pitanja, da se samo naznače, da nam stave bubu u uho pa da mislimo dalje. To je jedna vrsta brutalnog monologa koji na samom početku govori o nedostacima dijaloga. Glavni lik je jedan mizantrop i dosta pesimističan tip. Njegova razmišljanja su često dosta negativna. Neki su primijetili na susretu da je autor ovdje istresao svu svoju žuč i da to nije fer prema čitateljima, ali smo razgovarali o tome da zapravo je jedna od funkcija književnosti da nas nekako prodrma, pomakne s mjesta i da ponovo promislimo vlastite stavove o ovim temama. Razgovarali smo o tome koja je funkcija uvođenja Waltera Benjamina u tekst. Čini mi se da se tu uklapa njegova suptilnost, njegova izmještenost, njegovo izbjeglištvo kao stanje duha, ali i kao pravo njegovo stanje. I loše životno snalaženje koje je svakako prisutno i u životu glavnog lika. Za ovo štivo se može postaviti pitanje da li je to uopće roman, zato što je vrlo fluidan, zato što je vrlo poetski, zato smo na susretu razgovarali šta je uopće roman. Moja bi mu nekakva eventualna zamjerka bila da je možda malo predugačak, zato što bi možda da je malo kraći, da je ta rečenica malo kraća, možda bi se čitala malo dinamičnije, ali jako zapravo to preporučam za čitanje. Najbolje ga je čitati odjednom, jer je to vrsta teksta u koju se relativno teško ukrcati, ali onda kad se u njega krene zapravo je teško ispasti van, to jest vratiti se u njega. Glavni lik razmišlja u vlaku i to mi se čini da se cijeli roman može čitati kao jedna metafora i kad ga čitaš on ide jako brzo, s vlaka možeš sići, ali onda se u njega relativno teško vraćaš. I stvarno preporučujem taj roman zato što ako bismo rekli da je čitanje neka vrsta dijaloga s autorom, onda je Nikolaidis autor s kojim se definitivno možemo do sita napričati i namisliti. Evo, Nikolaidisa smo čitali na književnoj radionici Kabinet čuda koju organizira udruga Blaberon u knjižari Fraktura, financiraju ih Ministarstvo kulture i grad. Evo, čitajte Nikolaidisa.